Somi saya ke tali bete, kali kir. Angni gasni gadirau nanggu nama maon jali nanggu nama angha maja khunengku naina angrau nubung hala nengku lo nubai nutayu angu Hey guys, beri dong. So final guys, dini jeng thang marsigen kanuka village resort so ang dakam le bung hedna kanuka na so dini jeng thang gasini guys. So dayo serang bai nei ongkharni sei dayo ongkhara khyang khangbu jayakhai mukhangbu suakhai so dayang sunse mukhsun diba ready jan sei ba thangse kanuka village resort and I am very excited. Jana ko nthang mo बहुत excited. So nailap sa guys dini ni video ko बहुत interesting jagan guys. Ang thangnai janai ma khamnai gasibu dintilamai thagon. So nailap sa guys. Haha, dayang ready जाबाय ओमफ्राय नै गाइस बहुत दिन सिगांदो निउ जेकेट को ओनलि निखो गाइस दार्जिलिंआव बायदों आं दार्जिलिंआव बायदों गाइस कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि नै निउ हेलमेट गाइस मिया बायनाया दायो आं थांसै जोंनि लोगोफोरा गासै 6 जन स' दायो आं देखायगासिनो लोगोफोरखौ जों दा गासिबो भेगासआव लोगोमोन आरोना स' नायलाबाय थाबानो जाबाय गाइस स' दिनै गाइस जोंनि गासै राइडआ 187 किल'मिटार जागोन नायनोसै गाइस बोरै एक्सपेरिमेन्ट जायो आंनि स्कुटि बोरायजों ओमफ्राय निउ हेलमेटजों स' अके थांसै दायो नै सफैबाय खासेया बा ओमफ्राय दायो जोङो नै भेगावनि थाव डिपुआव थाव सोगासिनो ओमफ्राय जाय सानै सिख्ला थिखांनांगोन दा दसे थांना स' नायलांथाबानो जाबाय ओमफ्राय दे रामेश्वरखौ लोगो मोनबाय दायो ओमफ्राय जों गासै दिनै 6 जन जागोन आरोना 6 जन सानै सिख्लाजों जोंजों स' गिबियावनो दायो सिनाखि होनोसै साफा ओमफ्राय बेयो जाबाय रामेश्वर ओमफ्राय नै कमल माखासे मानोमोन नैबे नै सिख्ला सानैया नै सिख्ला सानैया लाजिसो खेबा फायनो मानो लाजिदो लाजि खादोरा दा सा लोंनोसै सा ओमफ्राय जों दा खासे लोगो नेगासिनो स' सा लोंनोसै एसे ओमफ्राय थांनोसै नै राइडखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय जों बिदिनो लाइन थांना जों मोनबाय रौता गाइस रौता स' दायो सफैबाय रौता ओमफ्राय नै गारिखौ एसे जोङो रेस्ट होनो थाखाय एसे दिनदो आरोना ओमफ्राय दायो जोंनि रायन' रेस्टुरेन्ट मोनसेनो ओमफ्राय लोगो सासे लिंदों स' बेयाव हाबनोसै एसे ओमफ्राय बहुत गोजान सालायबाय खानायफ्रा अबस्था गैला गारिया गरम जाजोब्बायना बेनिखायनो एसे दिनदो गारिखौ दा हाबनोसै नायनोसै रायन' रेस्टुरेन्टआ बोरै दासो मोनदों हाय गासिबो हाय होनलाय Nice one. Sang lagi tanda Bhagwan. Rhino Restaurant. So dayo first time ni takai salang ni se Rhino Restaurant no. So na बहुत ही high tech high facility ni se restaurant na. So na si boleh taste para. No ba rame. Benar deh. Lagi khair Bhagwan. Insani mah wajib. Benar sana. Kalau bukan ya, kayak mana? Kayak perfect. Kalau bukan di benda lain. Lama besan ni cari restoran ini bodoh tu. Bodoh ni. So saya salam kang bayi, ompray nih, istri sekolah mana biar foto tinggal sini. Ompray nih ya, istri foto tinggal bayi, ompray nih, istri macam mana, istri macam, macam mana, istri macam, di mana matang. Dari itu kau akan apa nih? Dah kan itu rent tu. apa. Nana gerli friend, nana gerli. So dayo ise gere khangba ifai thangmuse dayo joni main destination sim Kanoka Village Resort. Gor gorom bele. Daga spot boya restaurant.
Ramai sesi lagi siang ni bisa dengan Zuni David Pai dengan kami Katin Ramai Surpai ni lagi hikang mai le bhagi Kakak beda Guys, dai so wezeng orang pernah lagi pergi seorang ay sang traffic nine ni. Mana guys jeng dai jeng ni destination tim so ini says. Guys, dai jeng so ini say Kanoka Village Resort. So finally guys, dai so we back Kanoka Village Resort. So finally Sophie Marva Resort Kanoka Village. Kami kita yuk. Ang nigasni gadiraw nanggu nama Maon jali nang nanggu nama Angha maja khunung kunaina Anggaung Finally guys, Sophie Marva Kanoka Resort. Guys, song Guzan. Boleh nak ke? Boleh experience apa ini nih? Saya sama saya lah. Bye. Sana natai ang nang ku gesetu kaya